Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Watla hadian balak lemno ka Executive Committee jong ka Khadc, ha unai wing jong usnam arja ka khandai balala. Bat kladan ru ka jingjet thamai ya u Chief Executive Member ha ka balajet yu balatip langkar kongor hanrai hadu menta ka sarkar kampat ai ka jing itho yu CM atmai kumjo ya ke isi jong u khamtam hadian ba wei ni ki MDC ka sen Congress ulaweng no ilade ya ka jing kersan ya ka ni ki isi balailam do ba latip langkar kongor halor ka ni ka benta ka Batesi TV ha ka khat sau terek mentau benai kala lingkot araja arpo kalayo banyakren bat tuat jingmot na uba latip langkar kongor. Habat jubab halor kani jing Pynskhem ka sarkar jela ban Pynskhem ya u komusi yam bat ya ka isi jong ka Khadc ka bathamai nakaliang upa latip langkar ngor ulaong ba ai ba ka Ïingshari kan bishar halor kani benta hi mentang ngin ap e order jong ka kot mo ngin ap e order jong ka kot ka judgment ka kot ngathrai ni tamas split ka kot kana sai kan ai order ka kot ngin ap e judgment ka kot number 2 kyong ba yang empat notify da stick on. Ni lang hingin chip ngat kum ka para 20B. Mo. Bangi im hap apa ka stick on. Ni apa ka 60 dulu ni. Ni hap apa ka stick on. Kamlong ko Mizoram bat ka Assam. Jaba ong ba haka 7 chim baro kini state broadly governor hap ban ka council minister kanu ko issue was council. So that have one advice. Seek advice from the council minister. Ni hang ni gimdon bata. Ni gimdon bata. Naman ni hap kasik sidul ni light na kata. Ni hap ka council minister. Tu gomro mdon kam ban pane balik ka ketika promotion bola ba. Habis ka ke Mizoram ka Assam. They will notify the Buncha along with convention by practice. So, as per rule, as per law, you don't come here. Barang mungkin habis ya ketika governor habis berpan advice dari council minister. Nangkam. Ni lapan ya ke Jingslem kadang ke ruling juga High Court Khadc. Governor on advice of the CM. Dai ada utus ni bangal apa karten dai ba un approval bete melak blong em kat kum koring joka jung gauti hakut jung nak kate ram sing hongren ne da ju karbian logistic Wisconsin barasa te Pini ya kat kum ka tu ka High Court order na ingin dalam kam governor ha appoint ni shall appoint ni has to shall appoint temta long ka khu bang Pynskhem governor long in hab disha ko disam na ni ya ka tu ka order ju tu ka ulin ju ka High Court ga ding dalam kam sim appoint ni along iya tu ka ke jing sakta kam kata kina mo policy la ban le Mereka dan kampai dalam kipat financial ipating habia idaka isi order. Maka dengan fund rules 115 rules. Juga sponsor. Kata tentang lagi financial procedure pating habia idaka isi. Jadi ini normal je mulai. Kisah aina bom kata anda ikut mulai. Fight kaya ni. Tinggi iru bun ki. Yang sudah mata beli bang ba, gimana fulfill isi kelama, gina up ika judgment ka court. If the court pass by tomorrow or day after tomorrow, we will function as fully executive committee. Kajingmi Congress ketika kamjong isi mat himo ngamong i jing suthu ji. Ke ngamong iru kata kadi jing kedau ju isi mat ni. Jingslem jong ki yang banginalang ngam majority. Ngasuang tangga dengan repeat biar nga jet Pynskhem nang tina po indarba maki ki khamon participate ha election room but you withdraw on the laya counting dai
mentai kin chuang hapo kanung lu jaka ba ngalalu jaka majority. Then you prove it kin one po ka house kin. In the floor of the house kin one po ka din darbar kin. Oh pun belanja murti nga accept ikata belanja murti te take over. Nai ban chuang ma PM tam dan kata tengah. Kablok.